Ian o Gaselelia. Ragat Rogaros Patanan Belew Supplemental Program and KPSA. Magan kauna ko sang ni option speaker and puinen ko kusunet kay sagan Wayne Ponpe. Puan kan kak sagar kita o KPSA puitan tatawang kanan nan sa mamail palian kawata kusunet legislature kay sagan Wayne Ponpe. Ay tungal sagratan sagara malan wawan Ponpe yu kay buniban kuburan kala baraksoko. Wala pan kuburan nan gan ko wan gilikan nanalak nan gani ko wan gilang langan way palikan koros wan ka kapna karyaw son ko pong labalab o yang son ko pong kan speaker o kan koros an puinin ko kusunat kay sagan Wayne Ponpe wan ka kaunen way silaban mumot so kan o itungal wow choror ong tron Ponpe yunsak nan sa matal program en kapesen week what selban gatin mamang ibene Autaban puitan tatawang kanan chebana choror karyapak ab mele long ni kamutan kusunata kan maleter kamanamanan watawat karya o kim saklan watawat o kamanaman lani tita kanan kapna kamutan kusunata kan maleter kamanamanan watawat karya o nan chebana choror karyapak wat cheme yang age kayu kamutan kusunat nan pewalisak Lebanon Reisak LT Riau. Napidait pan standing come the report number 1 Isak Limau Lebanon Reisak. Sang come the Moni Senator Salter Loyola Pachonia Chairman. Kamatawach pan Bukatala Kusunatan way pakon number 2 Lee Lebanon Bukapaisa Lebanon Isak 2 the comprehensive Pachataktan Baran Moni Riagat Reisak. O Moidata reprogram and Moni sang pan personnel. Ong pan all others on division and police and security. When gagaleta uniform o police gears, may ananapain and in loud answer what. Kamatawat, pilpan, moitata reprogram and money, sang pan personnel ong pan all others, line item on division and fire and emergency services. Met when gagaleta tipso and nan office o pil tipso on the top trekan. Kamamatawat kaptalong sang ni option kapena ni Ewia Pyro Puspiliu o Aledier Kamanaman and Sus Riasak AOA. Kamutan Karyaw Kamutan Kusunet number Olisa Kevlebnia Riasak LTAU, the will pay tight pan standing come the report number 1 Isak Wando Devnia Riasak. Kaptalong sang Kamdian Moni, Senator Salter Loyola Pachonia Chairman. Kamatawat Pilpan Watalakasunat and Waypakon number 2 Lee Lebenia Bukapaisa Kevlebnia Lisak 2 Comprehensive Pachataktan Baran Monoriagat Riasak, o Ewa Pagpananan Chotroke, Samkan Bansa. Komdikawait, Kotan Wan Chalasilikit, Ong POL Takas, O Biltola, Kawait Pachek, O Apol Penake, Anan Bukat and Kakuyawit, Nan Pachatan Baran Tatog Riagat Riasakeo. Kamatawat, Biluya Pyragus Piliu, Sang Opsen Kabina, O Aledier Kamanaman Sus Riasakeo. Kasilu kamutan kusunat na basis ak silu Lebanon Riasak, may pedait pan standing come the report, number 1 Isak Wado Lebanon Riasak sang Committee on Resources and Development, may Senator Marvin Yamamuchi Pachawanmia Chairman. Kamatawat sima pan kapatayan, chapter silu o title, entitled Silisa Kisuan Ponpe Code, o pan kasaneti, kilileti and business chorus nan Ponpe. Kabuko Kapwats Pan Kolang Pan Division and Commerce and Industry Pan Kampan Resources and Development. Kamutan Tatong Kapwats Pan Anana and Kakim Sakala Soto Panta Sangsin Wari Isak Lima Bariagat Riasakeo. Kamutan Kusinatwat Kaptalong Sang Senator Marvin Yamauchi o Ayaleti Kamanaman and Sus Riasak AOA. Kabayo Kamutan Kusinat na basis sa Lebanon Riasak LT Riau. The Bedait Pan standing come the report Nampesi Sakriya Lebanon Riasak, Kaptalong Sang Kom the Korabatskan and Moni Ochayanko. Kamutan Kusunet is Isake Lebanon Riasak, El Tiriao Yeme, Itan, Pagabananan, Kay Sang Molen Kobung and Wayne Ponpe, Mayangaki on the talk, Saylok, Tips on the talk, Maban Willianti Tipso kan Nola, Nilulitan Molen Kobung, Oyangaki Anan and Stosa. Nan reports come to Kabarabats Kawait point and on the top panan, Sang Nan Monian personnel Mesota Ban the Togala, Nan Baran Monuwach, Oyangagi Talarian and Isikit, Ong point and Stosa, Ong Baliwach. Kamutan Kusinatuach Kaptalong Sang Senator Salter Loyola, O Aledier Kamanaman and Sus Riasak AOA.
Kalimao kamutan kusunod ng basisak payo labanyal riyasak LTO. Paytay pan standing committee board number isisak silu labanyal riyasak. Kaptalong sang Committee on Resources and Development में Senator Marvin Yamaguchi Bachawanwiya Chairman. Kamatawat cheme ban wakadala title silisa kisu irachikitri kisu labanyal bugi isa kwaliw in samachayil bukan kusunadakan. Met me bid for an investment. O ban kasanede uye banisay so ang Israel kan me ban kawela kasanat o pil kasanede uye banisay so ang Israel kan me ban sa wasa katiyarakatan olan mesen kasanat wat. Kamatawat kaptulong sang Senator Marvin Yamaguchi o alatier kamanaman na nusus riyasak A. Kawano kamutan kasanat ng basisak tuwa labanyal riyasak mabitay pan standing committee report number isisak payo labanyal riyasak. Kaptulang sang Committee on Moni में Senator Salter Loyola Bachawanwiya Chairman. Kamatawat pan wakadala kusunod ng way bakon tuwaw li labanyal bukipay sa kayo labanyal isak tuwaw ACPA and baran mono riyagat riyasak. Kamatawat niyarala pan kabaragayang budget na option PMO makin way dito sang OI ni uyaban budget cycle and barayaw. Nasa barat sang uyaban sa matayal budget magan kamanamanta ang barayaw koros. Kamatawat kaptalong sang ni option kabina o aletiyar kamanaman ni sus riyasak AOA. Kaisu kamatan kusunod ng betuwasak labanyal riyasak LD Riyaw. Paytayt pan standing committee board ng basisak isu labanyal riyasak sang Committee on SAP may Senator Adelino Edmond Bachawanwiya Chairman. Karaban kusunod uot si ibuhay ni tiyata wasa may ban ororda ong tao kusap chamaroy wain sopes. Sansal matatawag sa piyaranso yu tolar kotruk-trukti pagkusunod dan ka kamanamanta o itita the designation and wasak sa dyan ka kuyawi. Floor Amendment number 1 sa kwado labanyal riyasak makaptalong puan kamatawat sa walalta sang Senator Marvin Yamaguchi may ban kasanete uyaban poy-poy ong material kan may ban kota sang wasak sa dyan ka kitawen kasanti ka na nirajikijik tuwaw labanyal bugariyaw title paisak riyawan sa matayal bukan kusunadakan. Kamutaan kusunod tuwaisak labanyal riyasak alti riyaw kaptalong sang niyobsen kabina o aliti kamanaman na nusus riyasak riyaw A. Kawalu ye kamutaan kusunod ng bilamesa kawalu labanyal riyasak alti riyaw. Pitayt pan standing committee board number walisak A labanyal riyasak kaptulong sang Committee on SAP may Senator Adelino Edmond Bachawanwiya Chairman. Kamatawat si baniti wasakis kapille may development project yu miyayariya. Chapter nan par yagitisak payo. Floor amendment may kaptulong ang puon kamatawat o alarda sang Senator Marvin Yamaguchi. Patatawat dyan kak pilitawen kasantiyan title paisak riyawan sa matayal pukan kusunadakan. Irajikajik walu labanyal riyap kuriyaw point riyasak payo ong niwiyaban lease o poy-poy kan. Kamatawat kaptalong sang Senator Francisco L. Yuanes o Sonster A. at Car o alatiyar kamanaman na nusus riyasak A. Katuwaw kamatan kusunod ng bepuki labanyal riyasak LTO. Paytayt pan standing committee report ng epukisilu labanyal riyasak sang Committee on Moni may Senator Salter Loyola Bachawanwiya Chairman. Kamatawat si may pan biltawla o wakit kusunod ng way bakon ng betuwaw li labanyal bukipay sa kayo labanyal isak tuwaw CPA and baran Moni riyakat riyasak o moidata reprogramming pan kan pan education poen kotaka ananin poinen chon the dog wasakan na shortage para tayo o bil moidata reprogram ang isaban chechen the dog o anan chekan. Kamatawat kaptalong sang niyobsen kabina o alatiyar kamanaman na nusus riyasak riyaw A. Kaisak kamutaan kusunod ng bebukiriyaw labanyal riyasak LTO. Paytayt pan standing committee report ng epuki payo labanyal riyasak sang Committee and Moni. Kamatawat pan wakadala kusunod ng way bakon tuwaw li labanyal bukipay sa kayo labanyal isak tuwaw CPA and baran mono riyak riyasak. Kamatawat pan mo itala reprogram and Moni pan kan pan treasury and administration o yan apali anan and tubsaon datang kay o overtime. Kamatawat kaptalong sang niyobsen kabina o alatiyar kamanaman na nusus riyasak riyaw A.
Kaysa kayo kamutan ko sunod ng bebo kayo Lebaniyal Reyesa Galdiyew. May pedait pa ang standing Commodore Board ng bebo kituwa Lebaniyal Reyesa. Kaptulong sang niyo sang kamatian moni o pan moidatari program and moni sang pan personnel on all others pan division and dental services or division and primary health care pan kan pan rosamao. Ananan re program pugat si buena bali dipson tatok o yeben tatok anan kay nan division riau kat. Kamutan ko sa network kaptulong sang niyo sen kabna o aladier kamanaman Jesus Reyesa Priyaw A. Kamutan ko sunod ng batuay sa Sidu Lebaniyal Reyesa Galdiyew. May songasongan mo katala o kamesang irayaw nan kusunod man sa wat katan kilar max pay te kosanti yung mawiyak sen compensation restructuring act and par kitwa batuay sa kuwano. Makasanetin intuan ko sunod na boy-boyan over time that differential pay kan suraban tauli percent silisak and poinan chon tatok men na nirairan week riyaw. Adjusted pay salary in a bi-weekly period. Kamutaan wag dagala na paytay nan kamutaan ko sunod tuisak Sidu Lebaniyal Reyesa Galdiyew kaptulong sang Senator Sergeant Chinet o soja alede kamanaman daw chujan palimaran ni kaimsak lan ran and chebana choror Karyabangan legislature case of what Itita kan mabilala der kamanaman mumot unsak nan chebana choror Karyabakwat cheme yang agi kayo Miss Josephine Carl may tita sangga binaong pukon sa weather contract review board o aladir kamanaman susi sa payo A Karyaw Mr. Stanley Etse Itita sangga binaong pukon sa weather contract review board. Itita etse aladir kamanaman susi sa kwalo A. Kasilu Mr. Brino Loyola. Itita sapal sangga binaong pukon contract review board. Itita Loyola aladir kamanaman susi sa tuwaw A. Kabayo Miss Christina Elney. Itita sangga binaong pukon sa weather contract review board. Miss Elney aladir kamanaman susi sa kwano A. Kalimao Mr. Max Alex Nanbe, itita sangga binang pukon yang weather contract review board o Mr. Nanbe aladir kamanaman Jesus Reyesa A. Kawano Mrs. Antonia Primo Moses, Telecantu, itita sangga binang pukon yang weather board of trustee, Public Lands Trust Board of Trustees, itita Primo Moses aladir kamanaman Jesus Reyesa Limao A. Utilize Lisak Pariagat Reyesa, the Honorable Speaker, the Honorable Ausen T. Lambert, Batawan Kataronger, Xilugo Gisong Kaunan, Obisan Transportation and Infrastructure, the Honorable John Adolf, the Isunan Kanan Wayne Matelanim, O Abatrawan, Maing Administrator Adolf, Iyang, Eichungol Sagratan Ran Maun Kapay, O Aulapan Kubromi, Isoko Gomkachin Kubraye. Biye culvert riyaw me patropo na pavement sokes pa tagasokes. Eu makainan en Senator Isa Cartuye chungal im eu en atela susaya chungal im. O ibil kamelele me miyeche wasache kan nan bon pe. Wasariyaw bugat menda che pave ap labalan molal patiti o kaperonger mekin changachang po na alpotet ap melelong rail kan mekin pasakap wasabukat. Culvert bukat soja ola techubuti. Puegi sang ni tam truck kan bagan chang ponal potted sang o ong quarry operations the wasan business in ngal chakai me pacho ipal nan wain sokes ye karabelaut meleta olan al potted. Puegi komun supplement ke manaman ong Bonbay state infrastructures Ay bacawan pagi komuyan kacineu kiyang palikan memia rail chungal dugsaun lupuk pe puasakan may bacawan tar poyan kak autaw tila o sanama ong changan warakan. Ay chungal sagaran pagmak o bilian sa water kapeng puwag kukuran sawas o utrut yei ka puwag banangin kailap pusabal machal tatongkan and kak puwag tamaw.
Kalangan oni wow, Ausan T. Lambert, Speaker, Legislature Kaisak, Pelia the copy, Bill Bagadarian, Kabanan Wayne Ponpe, Chawayakan, Legislature Kaisak, PTA Commissioner, Atams Construction, o Leo Edside Construction. Niagos payo Pariagatariasak, Speaker Lambert, Bill Pachawan Katarong, Silgogis on Kabanan Wayne Ponpe, on an etual Silgo Wabachawan. Main Kabana Oliver, Ichungalen Gawa Kapin, Ninduan a petite and main Kabese what Ong Ban Gubromi or Ibachawan Kasik, Komian Gajanang, Kapese what Nikuburmao. Main Kabana Ibachawan and Jingidak Silgo set Ong Komi, Poemen Bachawan Weweg to one Kakeleban Kamamatan Kusunet Eo, Makamanamanlan Nikaria, one Watawat Sampuin and Ko Kusunet and Wayne Bone Bay. Ni tune tuwa Pariagatariasak o Yala Kusunet, Niam Sainlar, ni tune Silisa Pariagatariasak. Kusunet what Patabato ni Nambe State Law Nambe Asak Li Lebenial Asak Walu Lebenial Riasak, Mayatan ki Price Couching and Rationing Act. Pan iredi sang poinen dibuso o sabis kayan kak kapoilautlan anirairan anson kapalwat. O eten tibuso o sabis kan mebananaan ni Yorchuk and sansalatan an kalo karwaru the emergency declaration order. Ichungalen ka kamelele o bilkolokoleche matamata o sang niyay kapadalong kamumatawat mekakaileben kalautela poinen tibuso o sabis kan inenanaan melel poen kaptore sang aramasakan megachail waliwalian kapoilaut lan tibuso o sabis kan nan anson kapal and Kavinsale Tesoma Kaper o Lusulus COVID-19. Kusunatuot mabten kamanamanla pan sa wase sabul macay laramasakan niya ba ni retisang kalautlan tibuso o sabiskan mewiyana na naramas pagkaboy laut labgat eteleta kapal ong chonway o pagkakailaban kusunatuot san kakapweltan yunsak ay utan panananin sansal ni Orchek nan kalo karwarwo the declaration o songan dibuso o sabis kan mapoy narail kan pan sotrakak and kaboy lautla. Ipachawan aleti ren kabunot chotra sang chonway nakasaleta mementa cha muren kusunna tama naman la poinen dibuso ananakan uya koko tacha anso bukat. Puigaya ipachawan aleti rabukat imakareta ipachawan katark silgokset opaki kagalaban state law Asak Li Labinial Asak Walu Labinial Riasak and Kakapoltan Yunsak. Ibachawan ni Melel Kapungkian Sabulmamui Administration Pusumusong o Yubanen Tatongkan Mesansal Gachail Wiyaki Ew Bagachail Entorra Gachail Sang Songan Gapalagan Ma COVID-19 Wiyayangar Sabulmachail Waywat. Ni Wow Ausan T. Lambert Speaker o Pelia Takapian Silugset Pilbagadariang Chowakan Koros and Legislature Kaisak. Yemet iregan makonengan san salong promail nan wigan wrong watch mail katin sapali o yang program watch niyan so kan meban kin ko sandi kalangan o kasilili main ko.